Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, taod-taod na magyuta ni atong nasinati nga pandemya. Dunay pipila ka nato mga kapuso, nakasugat na ba mo sa termino nga mask ni o acne kuno nga brought about nining kanunay nato nga pagsulob og mask karong panahon na kana mga kapuso atong hisgutan karong buntaga punto medical ta makauban nato fellow sa Philippine Dermatological Society Dr. Eileen Peña Dumdum. Good morning, Doktora. Good morning, Nico. Good morning sa tanan. Thank you so much, Doc, for joining us this morning. Doc, mask ni, unsa man ni Doc, is this an old term or this is a newly coined term labi na rong panahon sa COVID-19? Karon na dyan na siya. Karon na dyan na siyang pandemic, Nico. It's actually, in medical term, it's called acne mechanica. No? Ang hinungdan dyan ani is actually friction and pressure na ma-apply on our skin and kadugayan, muklag siya sa pores. So karong panahon na sa pandemya kay mask man jud atong pirmi i-wear jud sumuoy nag-cause sa friction and pressure on our skin. So underneath the mask sad Nico, aside from the friction and the pressure, naadyoy kanang trapped heat and also kanang moisture. Mupuno sad ko ha, aside from acne ra man gyud nahibaw-an. Bitaw, Doc. Aside from acne man good, ang kaning pag-wear sa mask for long periods of time, maka-cause pod siya og sensitive bitaw atong skin na irritate, so may uban mag-dry ang skin, mag-peeling, mangatol, mamuwa. Oho. So, pero how do we prevent this, Doc? Kay, of course, kinahanglan magyud tarong panahon na magsulob ang yung protection kini pagsulob nato og mga mask, Doc. So mopili lang tag sakto nga mask for sensitive skin. It's best to use cotton, no? Kay ang cotton man good, hypoallergenic siya, lightweight siya, breathable also. So importante lang pod nga kanunay jud siya nga kanang gumagamit bitaw mo. So ang jud labhan. Labhan siya with a hypoallergenic detergent as well. So, how about kining mga surgical, mga medical grade nga mga mask, Doc, na itong gigamit? Ito siya, kung example, ang imong job, no, kanang frontliner ka, dili enough jud ang cotton. Pwede na nimo actually, isapaw na lang, no? Isapaw na lang nimo sa kanang medical grade nga mask nimo, and then cotton will be underneath that comes in contact with the skin. Oo. Pero how do we go about with this, Doc? Murag, di man jud kalikayan, Doc, while magsulob ta sa mask for long periods of time, panington, tinuod gyud na, maabugan, grabe ang singot underneath, Doc. Pwede ba nga ato sa ning hubuon Yes, panagsa? actually there's Oo. a recommendation by the American Academy of Dermatology na if ever no, imuhang day-to-day routine jud is kinahanglan jud ka mag-wear sa mask for the whole day. At least man lang every 4 hours na atay 15 minutes na break. Unsa may pamaagi, Doc, aron maatiman ang atong skin Okay. karong panahon na, Doc? Yes. So, di ba, sige na to wear og mask, mas sensitive man gud atong skin. So, it's best actually to stick to basic lang na skincare. No, less is more, no? So, sa karon mo gamit lang ta og kanang gentle cleanser lang bitaw, kanang dili ka kinahanglan nga mag-scrub pa jud, daghan kaayo mga pamuhaton on your face. After nimo og hilamos, importante jud nga mag-wear og moisturizer. Mao jud na siya. Okay? Kaya ang moisturizer man gud, it can give you two benefit. No? Aside from giving you hydration, ano po siya, it can also serve as barrier or protection against the mask. Okay? And let me also add this one nga dili ta basta-basta lang po gamit kanila nga moisturizer, kanila mapunitan, no, na ay specific moisturizer. It's according to your skin type. No? If you have oily skin, use gel moisturizer because that's water-based. Kanang gaan daw siya sa naong, no? Dili siya pilit tayo. If you have dry skin, then go for cream. But if you have combination, pwede ka sa kanang lotion. Doktora, kining pagsulob og make-up, Doc, sa mga kababayen-an, Doc, underneath pa gyud sa mask, recommended ni Doc? So that's a very, very sad story, jud, for the females out there, no? Kay mas maayo, jud, nga underneath the mask, wala tay makeup, jud. Because ang kanang makeup, they can also clog the pores, then mag-break out ka jud ka na, no? So, ang imo na lang, actually, kung di jud malikayan, ganahan jud ka, mag-break up, dili na lang sa ibabaw, no? Kanang dili ma-cover sa mask ba? So, sila is life, yapon, padayon. Kaning enough rest og sleep, Doc, dako gini makatabang ba, Doc? Of course. Yes. Kaya actually, kanang stress, no? Kanang na-stress ka, actually, kanang stress hormone can actually stimulate also oil production. Alright, Doc, to cap this off, balik ko lang nato, Doc. May mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato, Doc, or malikayan ning
mask ni uban nga mga mahitabo pa Dok tungod sa pagsigsul og mask? Okay, so di man jud pwede nga mahunong ta og wear og mask, importante man jud ni para sa ato ang own protection. So kung dili jud malikayan despite the proper use of cotton mask and proper skincare, kinahanglan jud ta mo seek og consult jud sa CDF board certified dermatologist. All right, and with that, we'd like to thank you, Doc, for joining us this morning. We learned so much from you. Daghan kayong salamat, Dr. Eileen Peña Dumdum. Thank you, Doktora.